چند گروپ ل واشنگتن هاتن باهف و سردان رجب طایب اردوغان ی واشنگتن پروتستو کرن یکی شوان ژ لیبورینا نونتوی امنستی اینترنشنال بو I am here to protest with many different groups. ام چند گروپ هاتن اوور اردوغان پروتستو بکن. مروف تیم بریندار کرن و تیم کشتن. ام لورن بو پاراستنا مروفاتیه. اردوغان بر پرسه کمکجی لسر کردانه. داعش و لسر جادن مبن جبر کو اردوغان پشتوانی واندکه. جواکا کرج پشگیری دا پروتستن لیبورینا نونتوی و زیدتر صدان کسان ل واشنگتن کومبون. The Erdogan government is the biggest supporter of ISIS. حکومت اردوغان حکومت پیشیه کو پشتگیری داعش دکه. ام دخوازن دنگ خو بلن بکن دا پشراز بکن کو امریکا گهداری دنگ ما بکه و پشتگیری ما بکه دا کو بمب باران کرنا لسر باجارن کردان بداوی بین. دوی زورا لسر جنن ما زاروکن ما و گل ما راوسته. لعالی دیجه چند حوالاتین ترکیه بو پشگیری بدن رجب طایب اردوغان هاتن باهف او dış protestoya sekinin. Biz burada dünya lideri Erdoğan'ı karşılamaya geldik. Em hatine peşvaziya rêberekî cîhanê Tayyip Erdoğan bikin. Ew kesên milê dî PKK peyedene û ew dijî me. Ew wek IŞİDê terorîstin. Em jî wek hewalatên Tirkiyê li dijî wan rawestin. Em lêre peyvira xwe ya welatî dikin. Rojnamavanik tek emra ustu ji piştgiriyê dide protesto û dibêje divê Tirkiye piştgiriyê nede cihata li Sûriye. Ben 2012'de 2013'te من د نویسینên xwe yên sala 2012 û 2013 de gotibû divê Erdogan piştevaniya cihadiyan li Sûriya neke. Ji ber wê AK Partî ez xaînî elan kirim. Heftiyaborî kesek hat azadkirin li Tirkiya tê naskirin weka berpirsê Komala Dewleta İslamiya Tirkiya bû. Evca ne hewce ez tiştê zêdetir bêjim. Hatna Recep Tayyip Erdoğan ya Washington'e gelek deng derexist û bu sedema çend pevçûna di navbera aligirên mî û kesin dijî wî de setkinin. Mustafa Car, Deng Amerika.